IPFT Yakaya BJP Tini Phainai Lamsalo TIPRA MOTHA IPFT BJP Tini Phainai Lamsalo Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Bharat Mata Ki Modi ji Modi ji Modi ji Dr. Manik Shah ji Acha ata tini yo asu bro tini yo asu bro thumye tu spong chau dikhe phaimu ba mangmo pandao tini yo break phaim kla abosara Actually chung dirgo 2019 inchiyo chung chandipuro TIPRA MOTHA khiye IPFT khiye chung onek chung tongo are info chung maha subida mayat mamingkhe chung naidi TIPRA MOTHA wo ekmatro arwo leader by leader je position phelaibo bai sro khe je ongnai tongo mamingkhe aro naidi je chairman ongnai rao je chairman position ni sara aro ke ha potre sujuk maya hingba nini je bubagran ni netitwo je tongnai rao actually bubagran bungle tuithemo hamyan ya hingba bo tini Kanchanpur 60 onai ne khe chung je leader by leader MLA by EMs browse phelaimo bai khe ta onjora phung to bung khe ba chung public babre khe chung kahama khe chung ma subida phomaya mamingkhe jangni khe ongo bai chung bet thakhe tini khaphongo saye chung tini yo bo BJP joining khe mamingkhe dirgo bosor chung IPFT khe ang TIPRA MOTHA block committee ni assistant information secretary ang Ottomano photo abono yakare ang tini yo BJP joining khe phayo imba aini bo chandipur bisin imsiyo aini para khosirai para boroni members ake chini vice chairman bisini bro jo to photini ro ambai pal khie aini TIPRA MOTHA ni prai 80% mane TIPRA MOTHA khanai chandipur ni jo to no ambai pal khie phaipaimi ye bro no khakjamo ko sao total sa family ro phai total tinio 149 family 390 voters tini ain logo tini joining khanero acha nungbai krong tone ro phode tong ta onjora bis kang tre phet maro bang makhe tongo chini jompui ni pho tongo himba kanjon chora ni tongo joimoni ni tongo te bangma jaga ni bangma tongo bro bis kang phainai emne sebo mamingkhe banglai phaidei khie sebo Kanchanpur 60 constituency le bai thang thokhe no e tongo abo bro somuino nai soi tongse mamingkhe bo bis kang bo mas nimsino prai ane nini 70% 80% royong thanai TIPRA MOTHA wo hiya asa ko bo gausoba khemba gausoba ke chini chandipur ADC village mane chandipur BC chele aini para ke khosirai para